بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari niya mga palanggungan na kamisa, jari na kita niyo jaman na to ini, waktu na to. Amuin kumanap sin pangadyan sing kita niyo 5 bayad to. Amuin upat parkala na sabot na to. Pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga amin upat na sabot nagaya on lumaton kita niyo pa hambuk na isab pakaradyaan amuin dahil nga mga binin ka to simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapatut na to kawaon sarta pa kayon paganggautaan asupaya in kita niyo maparihara dahil nga uno-uno na masalahat amuin di ta kana naman in mga pakaradyaan niyaon asawabed to subay hadya kita di mutas dahil na panuntong pa Allah subhanahu wa ta'ala asupaya kita halawon pamarihara niya amuin dahil nga mga pagpatumtum kato sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fis shiddah amuin pagpaingat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala hawak to kau mahayang atin niya suway mo siya tiyo tumtum asupaya niya kita tumtumun isab pagkuruni adkurkum ini tumtuman niyo ako asupaya takamu isab katumtuman bihat tuin panghindo kato sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakuyakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Na hawak to ini hambuk hadis biyata sin hambuk sahabiyah an Khawlah binti Hakim as-Sulamiyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan thumma qala أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم. Hambuk dahil mga riwayat sinambuk sahabiyah ingan niya hi Khawlah anak hi Hakim dahil tubuan lang ta turunan si mga Sulamiyah kiyaridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala bunal tuod lang niya diungog ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda isiyo-siyo in amuin aun mahsurun niya kadtuon atawa aun doon kaya hantian niya hahantian ang buklukal ang pasya nakapamung A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq magpatilibon ako kay mo ya Allah dahin ha mga kalam mo amuyin ini yaon doon haon in kasampurnaan sin katanta pakaradyaan sin ipon dain hakatan kangian atau ring hakatan jila kapya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala na hisiyusin makapamunghayan mangayup Allah subhanahu wa ta'ala magpatilibon
lam yadurrahu syai' wairuun mudarat paratungun sinallahu ta'ala kaniya hatta yartahila min manzilihi dhalik sehingga makaig siya ring haamin lugal kaya hahantian niya yaw. Amon na inamin ini longta asal matarang kato bakas na to na napangadji ini kalabihan sin Quran mahamulya amoy yaon paduman singkatan kakahinang singkitan niyo atungod parkala pag-agama sarta piatarang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam madtu-madtuin uno-uno mapatutin ang nato iban sin mapatut tangkisan nato bang nato at tunaurul katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala wayruun mudarat dumatong kato atawa way masalahat uno-uno na pakaradyaan halaw man sing gumi ini labi-labi na bang kita wala miutas deng hapanumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala deng waktu pa waktu ampain Quran yaon biyay kato taniyo amunain long tatiag naan sin suratul Fatiha pangukaban sin Quran kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala mahamulya iban pangukaban sin kakahinang nato pag-ibadat sa lagu-lagu amunain sambahayang iban sin uno-uno na pakaradyaan mapatot hipangukab sin kita niyo hitok balim pagsukur salta pag pananglit pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya ing kita to long takakilahan sin Tuhan Rabbul Alamin iban hasupaya in tatawangan niya roon kato dahil waktu pa waktu in sarayaw-rayaw kahampitan makawa na to dahil ang Quran mahamulya tiyagnaan lang niya sin ini Fatihatul Kitab manjari tiangbos siya sin dua surah amunain suratul Falaq iwan sin suratul Nas pangayo na to pagpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala singkatan pia panjari sin Allah ta'ala likwan jilaka halaw man sing gumini lamud na roon in amuin nakalando ijilaka niya amunain jin iwan sin manusia amuin nakasud hatumpukan si mga syaitanul insi wal jin syaitan manusia iwan sin syaitan daing hajin amunain nakalando in kajilaka nila na inyan suway hadya kita mangayo tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala atungod si mga yan na ini janji kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing hariwayat sinambuk sahabiya hisiu-siu in makapamung doon haamin lugal kaya hantian niya yaon sibo dahalom simbay niya atawa haunu na siya nakabutang makapangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala daing ha kalam niya amin sampurna daing hakatan sin jilaka pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala way mudarat jumatu kaniya na yung mga ini aun daing hariwayat dukaing biyay takato laung niya bang niya mabasain amuin ini dua ini pagpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala mabasa niya si mahinaat di wayroon mudarat jumatukan niya sampai sa jaabutan siya si mahapon damikian bang niya nabasa si mahapon wayroon mudarat jumatukan niya sampai sa si abutan si mahinaat nabang hadjain ini na hinangbiya mga pangadatan sing kita amo hindi tabutasan in panghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala tanto sadyang kita halaw hadya pamarihara sin Tuhan Rabbul Alamin sabab in kita rin kita makapangandol rin nawawaranta sambil angkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam magpanghindua pa Allah subhanahu wa ta'ala in siya riyak ng sin Tuhan Rabbul Alamin basi siya mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala tawang sampai imian siya Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain ya Allah ayaw mo ako ini pangandulan ayaw mo ako pangandulan
pakinhawawaran ko misan dakuman hangkakulap mata. Imana niya yung kabayaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam amu hindi siya kabutasan sin Allah subhanahu wa ta'ala bisan lang niya hangkakulap mata. Di miki pangandol in Rasul pakinhawawaran niya. So imana niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yadto siya sadya halom sin jantung niya in palsupatan patuhan natu Rabbul Alamin. Bihan. Na yung mga inikatan sambatanda aun doon haon pagamalan sing kita amuin asupaya in kita halom hadya pamarihara sabab ini ni janji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayro mudarat kumugdan kato bang ini piya pakay ta ini salta dain ha mga dua laung niya makakadiwan sin ini amon yung pagyanon laung niya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Tagnaan ko iban ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin way mudarat dumatong kaniyabang kasartaan iban ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw man sin gumi ini iban halaw man sin langit. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala kay napusan sin amoy kabtangan nito wa huwas sami'ul alim. So in maana niya makawa moron haon bang in ipon masi-masi nangangayo tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ta'ala sangat in pangdungog niya. Iban sangat in panghati niya haipon niya kaya ingatan niya bang uno yung kignot kahibal uno yung pangayo uno yung kahunahan na bang yung katanta niya to piyangangandol pa Allah subhanahu wa ta'ala tanto sadya in ikaw halaon pamarihara sibo da in ikaw bati iban sin natutub in ikaw halaon pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala amuan inamin sa lingkat-lingkat lang ta ini dua ipanghinduaan sing kita tiap-tiap ini pagbatik ta si mahina at yaon labi-labi na to lubos kita sumambahayang sin sambahayang subuh mangayok kita pa Allah subhanahu wa ta'ala miki patilibon kaniya dayin ha amuyin ini pakayun ta imangangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin sambil piyang daakan kato taniyo pangayo kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pangayo kamu pa amin Tuhan Rahman Tuhan Allah piagngan niya sinjat niya pag-uusang pagkita hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin in kita bang mangayo dua harap pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pa Tuhan Rahman na supayan rahmat niya rumagpak mereka na pangayo kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan pangayo kamu pa Tuhan Rahman ayan matad'u uno-uno na rin hamangangan sin Allah ta'ala na ngayon kita walahul asma'ul husna ingkatan singan niyan katan marayaw pini sin Allah subhanahu wa ta'ala pajak niya siya nagpi sing kabayaan niya usinduan kita biitaan kita ipapaingat kato pa'lam annahu la ilaha illallah ingatan niyo iwan paingatan niyo inway panakaingat sinwayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan malaingkan in Allahu subhanahu wa ta'ala angkan na in kita dumadlaw di mabutas in pangayo takaniya amoy in kabtangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah ikaw ra in pagtag-ipunan namo iban ya Allah ikaw ra in pangangayuan namo tabang na hidayati kami maun pa amin aramamu sa buntul-buntul ay mo kami ini pagwa aring haamuin likusan sin rahmat mo ya Allah subhanahu wa ta'ala bihan na in mga ini lang ta subayad to amin mahinang ta ini bang ibarat ini papakayon sing kita in amin ini hinangon ta ini amin dahon ta kabuhit ta
mahinang lang sin bahasa, habay-habay sing kita. Dahil hawak tu pa waktu. Amun di takalupahan yung panghindua ay. Amin. Isambatan kura, inamin dua ay ni, ngiyanganan ko na antibiotic. Antibiotic. Sabab ubos kau, magmumus sin ginhawabaran mo, doon haamuin, piyang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, pagmumus, pag ubos yan to, mangayo kau kaniya tabang, sibu da ini kau wati iban sin natutug, wairun mudarat para tungon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban piyang hindo to diyan to kato, taniyo hipapahinang. Sabab ipamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hihinang niya. Piyag tutuyuan niya rihan. Dahil hawak to pa wakto. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon makaatukan niya bang maghinang dapa karayawan. Bang magibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon makaliukan niya. Siyain, ini sampai wiyeta doon haon ambuk hadis, in Rasul sallallahu alaihi wasallam di kaunahan maginang marayaw. Lawi-lawi na lang niya mga bulan Ramadan. Biya siya sinamuin, sapat sinamin, kusog siya namin hangin, berihil mursalal, pag yanong biya. Biya sinamin hangin yaon, wayroon ini kuan, wayroon makatampan, limit-lit minsan naon lumaway. In Rasul, hatin niya, bangaon da kabaakan daan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hikabaak niya hinang maraw yadto siya. Nahamotin kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala singuran sin kita niyo katan. Asupaya wayrun lupas sin abmal ibadat na to. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na amo yadto lang tain ini kaunahan na to, patutuon ha ginhawabaran na to. Amuin dahil nga mga pakayan sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in daran siya nagpapatiliwon dahil Allah subhanahu wa ta'ala sing kataan amuin sangingi amuin maka initampan laung tasin amal at tawahi kahilang sin amal ibadat sing kita hangan ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amin sampai ingin hawabaranta di taman jari pangandulan. Sebab may tato nagbaitain Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab law niya tumtuman niyo ini sa lago kuntara niyo ginhawabaran niyo. Matao din kuntara sa katansing kuntara amin na kapiligruhan atau piligruhay nga katan mo nang ginawabaran tamay ta. Sabab kita maghinang si marayaw, kita rin sabihin maghinang si mangi. Wairong makahinang lugain. Bihan. So, uno-uno pakaradyaan, nabiyan na sinagi, inamin dua ini, lawi-lawi na in bakas na nato nakawayad to, subayad to, hapalon na to. Pakayon na to, pa ginawaran na to. Dakat, nabiyan na sinini, lang niya, lang kukain niya to, antibiotic. Basahon mo makatu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah taala wairun mudarat. Ini kumugdan kato. Bihan. Bangsa upama aun jumatuh pamin kugdanan na kita sin unuyad tuwat amunin waktu ta. Insyaallah taala in kita halawang pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab janji itu sin Tuhan Rabbul Alamin. Dami kini mga malaikat dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala, yaon sila nagbabayta kato. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma taddaun. Nuzulan min ghafurir rahim. Yaon katantan na in mga malaikat dia aksin Allah ta'ala magjaga kato. Kami lang niya in jumajaga kanyo. Rito pa doon niya sampai ini dito na hadlaw akhirat. Na ayaw ka mo mabuot. Sa insarat niya hadya
suway yaon ka ito yung pagyaon istiqama piddin. Amin kabuntul magda sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagyanon mabuntul pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway in panawhid pa Tuhan di mapinda. Panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway yaon yung pag-iman di makabutas pa Allah subhanahu wa ta'ala, inhi katunya suway miya makad habautan sara sin Tuhan Rabbul Alamin, amoy in napatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Into ini suweri magbutas. Ambok dadyaring ha tuyaon maig di namatay mainam malibadat na to. Bihan. Yaunin tauhid panawhid pa Allah taala tunggal isa-isa niya mapatut na to tukbalan sin ibadat na to. Bihan. Damikyan yung pag-iman. Amo hindi siya makibad lang sin bahasa iban sin amoy in miya makad kita haturan sara. Yaw na undang-undang sin Quran mahamon liya, iban na sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ta'ala bang bihad to katutukan tayong bihayad to sampai amin imian kita patuhan Rabbul Alamin, ya Allah ay mo ako pangandulan paginhawabaran ko. Subayin ako halawm sin pamariharap mo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad. Di mo hipangandol, imbaran mo, pabaran mo. Sebab nakalando, impangandol mo pa Tuhan Rabbul Alamin. Na amad din pagyanon biyan. Na insyaAllah ta'ala, kalau hado kaing waktu, bukod siya blackout, amoy ini kasupatan na ito yung pangadian, sumunod lang ta ini dahil mga panghinduain. Demikian inyaon suway na ito sa papalo ninyaon amunain giugod lisan niyaon amuraon in pagduwa ata inya tuwis saray namin wala giugod lisan niyaon bis sarahadya riwayat in pakayon tadya amurang giugod lisan a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah in janji la yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzili dzalik. Bihan. Maka panaw ko pakain-pakain, magtuko pa hambuk lokal, nangayo ko kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta nang hindua kau sinyaon, masikaw halawang pangjakahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai makaig kau ring hamin lokal kaya kantuan mo yan. Nabang kau ya tumig na isab din dito mangdua, anay isab kau ya Allah. Sampai na isab ko sumampay pahambok lokal kaya ito mo na isab bihanid to. Sampai roon pa kau, sampai kau makaig doon, masi-masiin ta ini pangjakahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ka. Amen. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.